Bismillahirrahmanirrahim. Ini nun, ini ra. Bismillahirrahmanirrahim. We are slightly our tip of the tongue from the gum, and then we turn to the pre-upper palate. And don't forget to open your jaw, because it's make the pronunciation of ra is more clear. Jadi kenapa tujuan kita buka mulut kita tu, buka rahang, bukan buka mulut saja, buka rahang untuk menyebut huruf ra, nun. Huruf nun tak, huruf nun pun kita buka juga sebenarnya, khususnya untuk huruf lam, huruf nun, huruf ra, لأننا نريد أن نوضح صوت النون وصوت الراء الذي يطلع من أوتار الصوتية. Jadi fungsi lidah kita ni, dia yang membentuk kita punya bacaan. Jadi kat sini kakak, bismillah ala barakatillah, kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Masuk nun dan ra ni. Sebab tu ramai orang baca, sebab kita daripada dulu kala suka duk cedok mulut tu, dan memang diajar begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu yang kata cedok tu. This is the kind of cedok that I mean. What is the meaning of cedok? Scoop. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. No. Tak boleh yang tu. Kan? Dia kena Bismillahirrahmanirrahim. Lidah kita tu berfungsi. فلما ندخل أيضا في باب متن الجزري، طبعا في متن إمام ابن الجزري يشرح كامل عن هذا الموضوع. Bila kita masuk dalam bab matan, lagilah dia cerita dekat kita dengan details. Contoh, saya boleh tunjuk lagi contoh kat sini untuk pengetahuan semua. Okey. Untuk huruf nun, okey, cerita di pasal nun kat sini. وَالنُّونُ مِنْ طَرْفِهِ تَحْتُ جَعَلُ. Dia bermula daripada lam. It started from dad. Start pada dad lah. الضاد لام نون والراء. والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها. Cerita pasal dad, kita kata kita guna keseluruhan tepi-tepi lidah. لضراس من أيسر أو يمناها. Ya, dan diletakkan bahagian tepi lidah itu di kawasan sebelah dengan gigi geraham atas, ya, untuk nampak lebih clear. Bila kita dekat bahagian gigi geraham atas ni, kita akan tekankan lidah kita tu. Contohnya kan, itu untuk huruf dad. Kita nak cepat, kita pergi dekat lam. Wallamu adnaha limuntahaha. Wallamu adnaha limuntahaha. Dan untuk huruf lam, adnaha, bahagian hujungnya itu limuntahaha, sampai habis. Bahagian hujung yang ini sampai ke penghabisan hujung. Kita angkat lagi. And the lam side of the tongue, lowers part closest to the mouth until its sides ends at the tip. Which tip? Tip of the tongue. Ya. Ini semua cerita bahagian taraf al-lisan. وَالنُّونُ مِنْ طَرْفِهِ تَحْتُ جَعَلُوا. Dan huruf nun pula daripada bawah makhrajul lam. Maksud bawah makhrajul lam ni, bila dia cerita and the nun from its tip, meaning tip of the tongue, it is found under the lam, meaning closer to the mouth. Untuk makhrajul nun dan makhrajul lam, nun kita guna tempat yang sama, hujung lidah, belakang pangkal. This is for the nun. For the lam, if we just read the description of the lam and nun, it's the same word. Hujung lidah, belakang gigi atas. Tip of the tongue and behind incisors. Itu yang biasa disebut. Tapi bila masuk ke bab syarah, when you go to the explanation, it is different. Why? Because for the letter nun, we use tip of the tongue and we hold more to the gum. Jadi kita banyak tekan lebih kepada kawasan gusi untuk huruf nun. Sebab tu bunyi nun tu di kawasan pangkal hidung.
Hamzah nun fathah sukun an. Hamzah nun kasrah sukun in. Dia bunyi dengungan direct. Hamzah nun dhammah sukun un. أنا أتكلم عدة لغات لأن عدة مشاهدين ليس فقط عرب. Yeah? Jadi the sound of the noon is more go to the nasal cavity, not only for the first of nose. Kalau kata sampai kat sini saja dia akan bunyi kering. Kan? Hamzah nun fathah sukun an. Tu kita. Tu kita orang Melayu. Hamzah nun kasrah sukun in. Dia bunyi dia kering. Hamzah nun dhammah sukun un. An in un. Contoh. Alif dua di atas an. Alif dua di bawah in. Alif dua di depan un. An in un. Yang tu yang biasa kita sebut. Tapi kita pergi ke Arabic. Kenapa? Kita nak pergi ke original Arab, Al-Quran dalam bahasa Arab. Kita nak pergi ke original. Hamzah fathatani an. Bunyi sampai pangkat hidung. Hamzah kasratani in. Hamzah dhammatani un. An in un. Jadi bunyi dia macam tu. Itu nun. But for the letter lam, Hamzah lam fathah sukun al. The same place but we push more to the teeth. Untuk huruf lam, bila kita menyebut huruf lam sukun, bila kita sukunkan huruf, kita akan nampak clear huruf tu bagaimana. So when we pronouncing the letter of lam, we have to know which part of the behind incisors that we have to push it. Tip of the tongue with the incisors. It's incisors, but we push more to the teeth. And for the letter nun, we push more to the gum. Why? Because gum can help you to providing the nasal sound. Jadi bila sampai dekat kawasan kita punya gusi ni, dia akan membantu kita untuk mengeluarkan bunyi huruf nun yang sangat cantik. Masya Allah, tabarakallah. Dan huruf lam pula, dia akan menampakkan kejelasannya. Bila kita pergi dekat huruf ra pula, see, the parking is different. Okay? Untuk parking dia ni, untuk stopkan lidah kita ni adalah berbeza. Ini tentang makhraju al-lisan. Ini tentang makhraj lidah. Bila kita pergi dekat huruf ra pula, dia sebut dekat sini, ni yang penting untuk semua mengetahui dan semua dengar dan semua perhati, faham betul-betul. Lupakan tradisi yang lama yang kita pelajari, ambil ini ilmu yang lama tapi hari ini baru kita tahu. Ilmu ni bukan baru. Ilmu lama tapi kita baru tahu. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Bicara kita tentang huruf lidah sahaja. To providing the letters, we talk about the articulation point of every letters. Now we are focusing to letters, the tongue letters. Okay, contoh ra adalah huruf lidah. Tu yang saya sebut tu, jangan gerak mulut tu. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Jadi apa maksud dia warra yudanihi li dhahrin adkhalu? Taraful lisan, yudani iaitu taraf hujung ni, li dhahrin adkhalu. Jadi lidah kita dia duduk macam ni, dia akan naik kursi lah kan. Dia akan naik pikuk belakang tu. Macam ni kedudukan dia. Lisan ar ra ar ri ar ru.